everyone, and welcome to Drama 2026, the channel where laughter is always cooking, gossip is always walking around the neighborhood, and every little problem can suddenly become a very big and very funny drama. Here, you will meet many colorful characters who bring the warm, playful, and unforgettable Ilocano spirit of the Philippines into every story. From silly misunderstandings to everyday family trouble, from funny neighbors to unexpected life lessons, this channel is full of humor, heart, and the kind of stories that feel close to home. So get comfortable, relax, smile with us, and now come and listen to the story. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak, nanang. Iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak, tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka makaadal? Kasano tayo laangan ngay no di ka agiskwela? Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa? Alukuyam kit di nga agiskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kitama nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaisuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na, tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang. Agsagana ka. Aginroll ka ninton umay asirek. Awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to akurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta akurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit ta nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di kotse pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di kotsidan. Doon, kan dunyadan nga gasawa. Sa mayakiners nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo.
Ngam no talaga adi na kayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon ka, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ken ka. Ketikayat ka, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan angarod. Ngam kasanon no marigatan ak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pulan ng kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no, examine kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kina-nurse matalaan ni Leonor kabagays. Wine ka ba guys? Ta umapal ka nung amin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kaya't nakanumot ti bumaknang. Kaya't na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramiden mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, taawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibang kag mau para iskaw. Ay, way, pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natag. Ay, naggagat ka la unay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ni Leonor. Di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Kasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kau. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kina maestra, paray. Ay, kina maestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kau. Ag nurse tau ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni Tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom,
Amangan no narigat kunam, ngem ka ba alamot gayam? Agaba nga kiti pag naada kiti sentro, tatang. Tapno saan na kamarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaanam ti agiskwela ha. Anay, di na ko mapaayan anak ka. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse iti abraw anak ka. Tatang, Kundi nak ibabain kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kanakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tay bagbagadaan na kulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kanakwada asaan na po nun ay talyonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min anakulnit ti ulo. Miso akas ta. Kabailam day ta anak ka. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda gijay mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na gijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan, agan nadak Basta nakita na gijay mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadaal na gijay mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tani ti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mutkit day ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si mister anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo, tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api na naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Katnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kagsarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Wen man, LV. Tuladan ka. Kaya't kuti ka si Tar Aramidam. No linyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado ak. Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisosyo ak man nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamot tan.
Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadail damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Oray mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo? Di mo kayat abumak ng tao? Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at check-apak ti grado na? Nay, naila ko yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangila ko. Nagbasit lang aruden adaka. Inla ko na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin ang nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga ang nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso ang nakaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ige ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan mo't gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit di tinurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin ay lepas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado amaamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Ken nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta ken ka anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay,
Apay, saan ka naragsak nga agturpuson iti mabiit ti anak mo? Ay, di mo namnamaan day ta, Isko. Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaeng numaamamon day to Ta nasaksakit ti mapaay, Isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngampang nga asim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta, takaasim. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiawanan bay na babaen, mangilawlawan. Lukasta, sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo ko, ma, daytoy! Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan kunak! Kat di ka nagpagpagita pa dito. Maghilawlawan ka. Linadal mo, di pa nagtalik ko kan ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, Isko. Ngam di mo kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Mawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartata ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad daytoy. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagi siya inintadyo kanya ka kwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kiji palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaan na nayunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin ang marigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pakawanan na kuma anak ko. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos, para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ko. Na-ospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensya.
Oray sana nakalpas ta anak ko iti panagadal na inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas iti biyag na ket ita ison ti mangtultulong kada kami iti asawak bayat ti panagkapsot mi. Alakastan tigayem mo isko. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day tapa kasaritaan diti drama tayo. Manang Biyanan! Nanang, apay, asino di pinagsasawan nyo itay dito paraangan nyo? Nagpiksa ti busis yo. Mangagaging kay di kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di dapay mutam mo ngay pakada. Baybayan nyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kit di atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da kat gatangan da. Agruam damot nga agkaradawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na. Kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mauasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungot manon. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay sa nga atinukul na. Anya ngay, nakangaglakang nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda ngamin imimot ni nanang ko nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak nana. Sumana o, mangag amin ti karuba. Ay ni, agmay-may saka yun sa manan ita nana. Pimanaw manan dyan anak yo. Wana bala siyang kaw, ta nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw. Nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damaga po. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalaang na damuyo ang mabali na maabangan. Uray italanga rabi. Nadadailan kami ngamin itilugan kat adayo pa'y tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Saan kami akas tanana? Kas makita yung mat, kadwak pa ito'y ubingkaw. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro amodos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pay mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mati pamasay no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Ang sabagay, sumipngutan. Man-manutilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sentro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taadda ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumua balay may. Tabasit, kan sana simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa.
Ano, agyaman kami na. Nagsaya at kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit diya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin dita ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahay. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko na? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya. Mala, pastrakam nga rodon. Katipabpabalayulatan. Paspasin siya kayon Agyaman kami na. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar may. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan no sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak dita arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan da kano itilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kastaya. Wo, nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon nga'y numanagdakdakes gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong ditabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunambetlan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan nasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nag-isam damot itay limaba sa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami na ha. Uray saan da kami akam kabagyan kat pinadagas na kami ni Tibalayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsaya kayo na. Aywan, awatan nyo rito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbatiyaw. Alan na, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaruno sumarong karak tumarin. Kitaak no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kasdi agtudo. Agtagtad gayam ti bubong yaw na. Ay, wan nga rod Mamin apulatak nga maikat mo lata. Kansa na balik damot timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawa na nakasto ti balay ko ngay. Alangaron na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di kala nagpanpanunutan loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakes. Sapay agmay maysa ka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kuma ano nagbayad da mo. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damag. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damag. Trismel? Ay sus nagdakulan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damag. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay kuma tinakiturugan da. Adda kuma trismel ko. Apayan. Adamot ti agsangput alan landok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta. Agam, kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang?
Asino nga ta tinagpabunag iti materyales di tabalay daluleng? Malagip yu jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da. Kunak ano mang limlimo dalaeng. Ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda nang tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga ida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo ngamin namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagadaan niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wan pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga ta ti tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino dagita? Kabarbaro mo't arupa. Agasawa nga ta dagita. Tumalang kiyaw damat. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka diti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Kat isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsa. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agberbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakila na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papanan nyo ako nayo, sir. Agad adventure kami lang. Kasta lang aminin tiliw-liwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y
inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atag. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, Kabsat. Ay, wan kabsat. Awan kadua maidtoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo di may sa nga anak ko. Kat di mo't may sa, inasawa mo lati taga dito. Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Ngam tidaduma saan mat amaus-usar. Ngam brand new amin dagita. Kastaya. Ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita. Taginanaak mo ten. At damutan inroar ko abaro nga ulas kan pungan nga usaran niyo. Ay wen, Kabsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne. Nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglupay day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Alang aron, inkaginanan, Kabsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Asino nana? Diyak amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Diyak ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita ka jay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagriingak. Awam madtantay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay sa nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak ang nakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Langipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagnina-avase yun. Kantay dakila TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mat kinot ko ti dagitay. Kan, ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awa mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo tandagitay bagda dito Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no isuda mo't ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante nga ay awan mo taan. Ay sus,
Natakawan kayon samot to, nanang. Sapay nagngina, Jayrelo. Tainted ni kasinsin ko day jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day jay. Ay, sus. Ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo noon niya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay kunak nga ipatawid ko ken kaday jay. Pakalaglagi pak dayjay iti panagabrod ko iti. Ken dagitay impausar ko a kabarbaro nga ulas ken pungan. Awan moten. Ay nagninamot laeng dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa iti daduma na pukaw. Tayin tayo ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato ken tasta-sa kaskada baso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sama amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, ken juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo nga min dito'y balayo iti saan nyo nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loling kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito'y balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga dahil paangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rood ta narida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamak ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loling. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Ket patsik amatulungan dak tumot. Naimbag nga orasyon, nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loling pilaryo. Agrupro pamit abak ng daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loling, madam. Adda nga min papa itad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loling, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loling. Agpinpensyon. Adupay katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y lamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos nan tilinutok nga adubot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan Ayan nga itay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man Hindi. Resibo mo dagita, ma'am.
Lamutam amin dagita korta. Ay na, impamulmul mumut kanyak dagiti resibon. Apa yan? May ka, bakit? Ay, di na bakalan. Pangasira. Ay, agyaman nak. Naisublin ijay mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay luleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil, mas daawak nga ron tay may diti lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide, nga mapagbiit dalaang, no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na, iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga may ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunaklano agpay suabak nang agbalamag kayam. Kastaw na abutan ko iti daydagundaway tati amok kanibusan akon. Naimbaglakit din tada ng tulong kanya. Manipod iti jakon nagawat itisan ko nga ama mo a tao, kat inwaksik matan iti panunot ko agin tutulong, tapno matulungan dakmat. May mayat gayam ti tumulong as ipupuso kat di kaaguray iti kasukat na. Alakastan, ti gayam mo, Tessie. Alaga gayam di tan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyanan! Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kung dagitay saan ang makaanak akas kadata, maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Inkagrubwatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila sel mo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, ayda? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasin mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodin nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awam mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat check na dilaylaang ti panakadaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kaanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak.
Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo, di impas ngay ni bakit na. Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na amang mangag mo, bakit? Ay da, si kaman ta ala ka may sa aninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Ay, no kasta. Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yukan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Ganda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa ay? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan Idi pala kung mga min ang nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pagnervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantayin ton bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo lanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat masawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung nga anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit? Nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprensya Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak nagayatan ti kastoy. Maturog takit din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanan? Bambanog laang dayta. Kan, jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matngarod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyoken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Ay, alaman, kita to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta intakitaan.
Ang mga numabanlog ka nga glako, bakit? Diyak kaya tamabanlog ka. No, jak ka ba ilan asisyak di mga laak iti kadwak. Mang tangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak kumatimang tulong kan ka nga glako. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklat tanti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alang arod bakit? Taikang kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom, Aida? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, aling Aida. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayin nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man dito, oy. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandan. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, da customer mo mat. Awan, man-mano tagkapi jayan ko ta nalemeng amin. Nakapoy tilakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayan. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka day taa, Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adin. Aida, agsarata yung iti pwesto tani, malamanan. Wen nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabi Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo. Awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pay Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta? Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka, bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka una ang mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat kuko kay jay pwesto, selmo. Ola, mangan ka. Ta sak pala taglako, Aida. Katsi ka ngay, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta sak ti makamon ito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makamon ito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant.
Ah? Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isong ay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabiin. Ay kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi je pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga ron tayo, nakalaan ng order ko. Uy, Aida, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sabali nga may nang timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga agkuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una ititunggal may sa, Aida. Gayem nak. Iso di mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, jay boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Aida, bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa'y aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madia talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumrok iti trabaho. Ay, mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Nga lang nga ron. Awagan naklaan no di mo kabaalan ti bagim ta agawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikugak. Anya? Masikog? Ne. Kasano na pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsaksel mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Nay, apay nga yakalatlat tam ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kas talakalakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Ay, apay, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wanday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, dinak pag-aangawan ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan agpagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam, Selmo, barok. Naggapo iti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay nga yasaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya, akat
Anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Ah, linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo ijibala inton malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti ama ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti ama ta si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aglunag, nagbasula. Nailawanak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. O sino da ti lalaki? Kwa, Jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik nami titunggal maysa. Jak sineryoso. Nailawanag la talaga. Kat nagamiri sa konsen mo. Oh, nayan tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing pa ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy kan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulak iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti sungbat ko ita, Ayda. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadeng ko, Ayda. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Ayda, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaang di asawam. Ang inggat ka ano ti panagururay ko nanang. Ayda anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anya ti ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon?
Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon may iti asawak. Basta, mangnamnama ak, ang mapakawan tumot lang ang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnama ka mapakawan tumutlang ti asawak ket imimaginak nga iti maysa nga aldaw, awagan nak ket kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasang tadyak pulos na uray dayta a napasamak. Tatalagaan ng lipaten ti asawak. Ket jak amo no anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adda pang biag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, ket jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Dios. Ket mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Ala kagayam, di tanti nagpatingkaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang Biyana! Look at item 895. So useful. Look at item 896. So useful. Are those ready yet, B? Almost. Just flipping the last one. Smells delicious. We saved you a spot. Look at item 898. So useful. Look at item 899. So useful. Look at item 900. So useful. Look at item 901. So useful. Look at item 902. So useful. Look at item 903. So useful. Look at item 904. So useful. Look at item 905. So useful. Look at item 906. So useful. Look at item 907. So useful. Look at item 908. So useful. Look at item 909. So useful. Look at item 910. So useful. Look at item 851. So useful. Look at item 852. So useful. Look at item 853. So useful. Look at item 854. So useful. Look at item 855. So useful. Look at item 856. So useful. Look at item 858. So useful. Look at item 859. So useful. Look at item 860. So useful. Look at item 861. So useful. Look at item 862. So useful. Look at item 863. So useful.
Look at item 864. So useful. Look at item 865. So useful. Look at item 866. So useful. Look at item 867. So useful. Look at item 868. So useful. Look at item 869. So useful. Look at item 870. So useful. Look at item 871. So useful. Look at item 872. So useful. Look at item 873. So useful. Look at item 874. So useful. Look at item 875. So useful. Look at item 876. So useful. Look at item 877. So useful. Look at item 878. So useful. Look at item 879. So useful. Look at item 880. So useful. Look at item 881. So useful. Look at item 882. So useful. Look at item 883. So useful. Look at item 884. So useful. Look at item 885. So useful. Look at item 886. So useful. Look at item 8887. So useful. Look at item 888. Oh, so useful. Look at item 889. So useful. Look at item 890. So useful. Look at item 891. So useful. Look at item 897. So useful. Look at item 8893. So useful. Look at item 894. So useful. Look at item 895. So useful. Look at item 896. So useful. Are those ready yet, B? Almost. Just flipping the last one. Smells delicious. We saved you a spot. Look at item 898. So useful. Look at item 899. So useful. Look at item 900. So useful. Look at item 901.
So useful. Look at item 902. So useful. Look at item 903. So useful. Look at item 904. So useful. Look at item 905. So useful. Look at item 906. So useful. Look at item 907. So useful. Look at item 908. So useful. Look at item 909. So useful. Look at item 910. So useful. Look at item 851. So useful. Look at item 852. So useful. Look at item 853. So useful. Look at item 854. So useful. Look at item 855. So useful. Look at item 856. So useful. Look at item 858. So useful. Look at item 859. So useful. Look at item 860. So useful. Look at item 861. So useful. Look at item 862. So useful. Look at item 863. So useful. Look at item 864. So useful. Look at item 865. So useful. Look at item 866. So useful. Look at item 867. So useful. Look at item 868. So useful. Look at item 869. So useful. Look at item 870. So useful. Look at item 871. So useful. Look at item 872. So useful. Look at item 873. So useful. Look at item 874. So useful. Look at item 875. So useful. Look at item 876. So useful. Look at item 877. So useful. Look at item 878. So useful.
Look at item 879. So useful. Look at item 880. So useful. Look at item 881. So useful. Look at item 882. So useful. Look at item 883. So useful. Look at item 884. So useful. Look at item 885. So useful. Look at item 886. So useful. Look at item 8887. So useful. Look at item 888. Oh, so useful. Look at item 889. So useful. Look at item 890. So useful. Look at item 891. So useful. Look at item 897. So useful. Look at item 8893. So useful. Look at item 894. So useful. Look at item 895. So useful. Look at item 896. So useful. Are those ready yet, B? Almost. Just flipping the last one. Smells delicious. We saved you a spot. Look at item 898. So useful. Look at item 899. So useful. Look at item 900. So useful. Look at item 901. So useful. Look at item 902. So useful. Look at item 903. So useful. Look at item 904. So useful. Look at item 905. So useful. Look at item 906. So useful. Look at item 907. So useful. Look at item 908. So useful. Look at item 909. So useful. Look at item 910. So useful. Look at item 851. So useful. Look at item 852. So useful. Look at item 853. So useful. Look at item 854. So useful. Look at item 855. So useful. Look at item 856. So useful.
Look at item 858. So useful. Look at item 859. So useful. Look at item 860. So useful. Look at item 861. So useful. Look at item 862. So useful. Look at item 863. So useful. Look at item 864. So useful. Look at item 865. So useful. Look at item 866. So useful. Look at item 867. So useful. Look at item 868. So useful. Look at item 869. So useful. Look at item 870. So useful. Look at item 871. So useful. Look at item 872. So useful. Look at item 873. So useful. Look at item 874. So useful. Look at item 875. So useful. Look at item 876. So useful. Look at item 877. So useful. Look at item 878. So useful. Look at item 879. So useful. Look at item 880. So useful. Look at item 881. So useful. Look at item 882. So useful. Look at item 883. So useful. Look at item 884. So useful. Look at item 885. So useful. Look at item 886. So useful. Look at item 8887. So useful. Look at item 888. Oh, so useful. Look at item 889. So useful. Look at item 890. So useful. Look at item 891. So useful. Look at item 897. So useful. Look at item 8893. So useful. Look at item 894. So useful.